Dintani Sijashi Lerim Pini Gusup de Lerim Gorim di Janda Shumi Kiletim Gada Paruma Sepehanale do Hajumi Levelote Ngachini Hole Kosambado Chimbaleso Tambara Dintagini Sisodin Miwanga the Rimbuchi Zapasa Gise Chisok Sumbi Soking Dimba Gozogi Tindinalu Ujusenai Dingilimbugi Sumina Jagagi Kuram Chison Tabnile Kakchabinibe Tachi di Yumitigi Julu Jem de Jeremy Poseime Dichile mixer gishin yumi lobda sonalepa wampulo topu misugi denlo serik mado so gutsurido danisi kasel miwanga da rimbo chegi tari chisok sumbi soktin dimba gutsugi tendenalu ujuzenai de zombe miwa gebisem sonam de chwa chu choda miwa gebise jigel uge wa chu chogia deju nadi yapi Miwanga da Rimboche, Gelyong Sokhangi Dochena Pep Nambika Plincheda, Gelyong Sodi Sopen Dele, Gelyong Sodi Tizinda, Dokcho Gotep, De Zombechi Sogi Timisogi Pepsoshui. De Sopingi Miwanga Japcholo, Najun Solo, Rixelda, Tapsheso, Yoki, Di Cha Shugobi Kalopta Lamden Namidiki, Najun Solo Topta, Semshu Topdi Yeble, Chisogi Honle, Kadinga Soshui. Daru Sopingi, Gekap Jigdel Zotaplo, Gelsungi Lerim Ja Chedabe, Shisu Nadi Yumiloya, Miwa Cholo, Kadinga Soshuri Yapi. Debi Lotunabero, Dumitsulu, Jamjungi Tole, Kido Shendajenia. Nambekalo, Duchigi Lonabero, Tuzevi Gole, Dumi Sumjat Gelu, Mikungi Kido Namedegi, Misedeso, Ganawa, Lode, Sem Kinyam Jonde du Sishuni, Delo, Chisoki Hule, Miwa Chulo, Samgi Michabe, Kadiga Sopini, Sishuni. The Gelyong Sodugi, Tarigi Sojona, Tirichi, Ngagu Sonde Nani Imda, Desoya, Zilonik Don Kichi Nida, Nikdong Kichi Sumgi, Gelyong Charngil Jagui Chigda, Zilo Nikdong Kichi Chida, Nikdong Kichi Nigil, Hentap Charngil Jagui Chig, Dele, Gildel Semshu Thinking Chig, Nikdong Kichi Ni Jemada, Dugi, Chacheda Shabdo, Tegi, Tinen Chig, Nikdong Kichi Ni Jema, Dezombe Dugi, Junge Teya Chagi Chig, Nikdong Kichi Ni Jema Suime. De zombe hema Gelyong Sododa Gelyong Sodini Gipana Shecham Chung Matsumi Chik Sum Gulaya Sondenani Imda Disoya Dugi Ngenle Kadamgi Tindin Chik da Dugi Shiwi Midele Sogi Tindin Chik Dele Ngenle Gidonglen Lo Zamling Chisogi Tindin Suime Dele Chisolhin Journalo Chilo Nikdong Kichile Nikdong Kichichi Gelyong Sejib Wanzingi Lota Nijoda Ledel Sejib Ninjo Society Mangsi Sochungi Jarjib Ninjo Suguloya Sunde Sonani Gilerimdo De Chiso Sombi Sokten Dimbadi Shumai Dogi Chisenga Lutenani me Jandani Sikiten Lo Karma Wangdigini City Kiledem Ginujubi Gyakapna Lukelonga Lechuchi Pana Bimi Alusolo Neji COVID-19 gi Kapting Sumbadi Doni da Sumgit de Chigina Lochap Subirewado Deya US ki Satunda Menrik Wanzingi Lose de Kalubimi Alusugitin le Pfizer gi Menkapdi Loburgitin Lo Chapta Chope Nawachimbishi Luime Soil henka da chewachin kelo nga lechuchi gi Pana Bimi Alu Toncha Gepchicha Sumda Nijal Hapchi Yupeime Te lose dinalu tsumi alu jacha gupchuku dun lapchilu Niji COVID-19 gi men kapcha ni chapsa di yupeime. Di kapte tangba di tuchuchi da sumba nalu chapdi yuru kapte ni ba chapni gi lerim di chida jiba nalu gorin tapno. Te soil henka nale lerim gupinda chuwachin alu sulu kapte sumba chapni di chida geba da yana chida guba nalu tsuyong se shichi. Te ngaji gekapna zumchi bewachin ngachiragi kechoki desinchi 생아치기 맨리기 계속이 되신다. 지가 송대 나심래 가지기 뒤세 남세미디 잡니나 될은 뒤인 가디지 작업이나 디수가라 땡켈딩 가지기 나와난세 송대 나심래 태용 세슈니라. Taru kogilamina shibjusuda chiwachin menkap digi alusulu pentodo yubbe 22 seime. Te soil henkagi menkap ditsu nyonigi tiya chabdo yubbe. We are also exploring through the support from Gavi COVAX facility, which they have actually. Gavi COVAX facility semilerim gi alui Pfizer gi menkap tongtra sumchu so sumda chukja chini beyu. Taru menkap di
kongfel nyamdel ba also suna we are lea also leni gi exploring chi chapdo additional gakhap support laluchi gi projects tatolera as well menkap as chini be labdu bilateral development partners. Some countries have already expressed their interest to donate. Lerim gupin gi lamina US ki satunda Merik onzin gi menkap chapdi panalu nyushora daunga de chi jagope japnyun ki di yuru shime ge khapsunale phaya kadebe bedoga taung se shichi iru nedin digi theka thutha di gelyung menkap kerik lopten desen ginale nawo thobi gi shi chong seime janda nesi gi telle chuni jamagi nishupi in Red Dot Bhutan Semi Lerim the Tivachin the Tada Devi Nedin Githeka Pogeda Busugi no look the Namto So Juji Benida Genko Bagup Du Seme. De Devi Dogi Chisikechi Gelo Du Gakaki Zamling the Tutingi Nimde Timpulove Zisung Bedi Yebda Ditendinalo Red Dot Bhutangi Jobsin Amy Miwa Gebisem You felt much than Wachu Chogi Uju Zenadi Yapi. Red Dot Bhutan gi phogitsulu data gi lojutsu lamnina simshu chindoye matse amsuda pumtsulu data thitindi lejumbe danzi beninaya oncha chimime Miwon gebi gi sem upel machodin onchu chogi Red Dot Bhutan lo japchurbemi phogitsulu ngerangi lakirtsu nandi yubi ta luchu da thadi omdalo de loblana jo matu peru de nesel de lele chika loblana matang ve desel te anjumi de bemana asishunila de ngat de nga chila ransingile inla eta ingena be cha natural inla kholo tango be te de riskap nga chitap ma dio de phamla luchi japchur me ba te nga chila changria nyoma jimba de aluchu nam seme kauche je lojo goni tula Tarukhogi lamina data chitin ki thekha tatogi panaya phogitsu gi khatule japchur dechira mindu sishichi mapa amchu sugi makhim bindu bola da thawm dal gamchi kauche na gamchi nazu chabina gamchi nado bina ngachi phogi chuge achri dan zum khengop du singa chila dani bendigi da the men take leads we are committed seshamiti hani isishunila Taru Red Dot Bhutan gi wash semi ongpulu thopomi amsuda pumtsulu changra thitin da tiwigi lerim luya japchur benibe khelen bedidu The Red Dot Bhutan Semidi data thitin da tiwigi nedin gi thika gowa da chi benida data da tiwigi kangil su semi lerim chi me chanda ne sigitanle chuni tamagi nishupi Jaga gi Tekam Cheka Kuram Chisong Tabnile Kaksha Benibe Tachi di Yumiti gi Dulu Kapchi gi Tunlo Jemde Jeremy Ponime. Dia Tingilimbugi Sumina Kuram Lasha be Lalin Tabgumi Zoda Tukanso Himalera Sakshago Pelab di Yusime. Demase Duk Sachi Lezingi Kimina Lede Dinaloya Chirtang Mimangi Tunlo Dauchi Lansubi Kuram Yupime. De jaga shungi kuram chisong kakcha binigi selda diya devi danjuka bidiyapi. Jagalle koram chirsong di chida chubi chise sumchuso chi chunse kakcha beni me. De jagargi dajutsu da tiwa chen debe chirsong kakcha begomi diya kongray nankyolu koramgi gongse tsezin beni tunlu imbe gyunu. Du gyakabgi lotar shindu jagalle koram metric ton tonta chutham techi nanden bedo yobda diya numkhor chak tonta chigi zi me. Dinale cha cheshochi satongda sichu zomi zoda tukangsugi lalen tabdo yobda chirtang mimangi koram numkhor chak jakocha chile ge michido yobime. De druksacho lezin nalu tatolera koram metric ton chikja ngapchu yobda taro jobara metric ton chikja ngapchu nanden benibe yobime. De koram nanden tami druksacho lezinda gergi koram temple bemi dele chisong tami sugi pana koram nanden gi tunlu genjachi ya zoni ime. Druksacho lezingi kyumina kademchibe genjadigi la betubachin misu tsage lango mi se ime. Namra beru ngachigi jorakhangda tisugi inde basichiru industries ki inde basichiru rangi raw materials gomidi namra beru achichi jamidira dabala dauchi ni dechidi tapmado thendi beru dithilera tapmado then machuni gi dendalu hani dinga che khasa khanimlera khonlula chi sheshuni la ngaragia telephone be digibe laluchili dishu yi sheshuni beila tenga DOI da DCSI loate khonlunin sudin bena selapchila te khonaishi bal da dau hapta chi de asila te anibe beni semidi so garagi dati bebe se nomela so dato nawale ratap ma de thengopchi di maje shishu
Tenge lumbo da tiwa chin dulu lotargi gyoko tsugi kule chidil lumbo gi jagar junda chika sundu nadi yusi me. Lumbo gi sumina dulu koramgi gyoko di kam meble jagar jungi ya ngulu nando onsi me. Daro jungi Bangladesh da Thailand laso be gyakab tsule koram nandin beni yubab sutani me. De zora tukang bom tsugi koram sadi yub ingiru jagar gi tebe chirsong kakchab bemidigi kong chachab sage landidu. Te chini psi nomkor jinga de chi tanga chi thandi chap chi se shuni la te ani gi ipsi do chi lap chi de chi di gari ji de chi di laung se shuni la te an be ta to gari ji de chi nga chi gi thandi chap chi te shule khade be ta jung ga te di lam shi se shuni la. In our food industry, every day we require the 7 to 8 ton sugar. Ngachi lu nimre na koram tan dunda gegi bana gobi debyo le ngachi gi tenshu lu mapalera nuni me seda dinalu ngachi gi trika na koram gi geko kadim chi yuega selten bego bedu ngachi gi selten bedi shunglu pi Production and other things. So that we have already filled and submit to the government. At least notice should have been given to us. At least seda di nimchenga da yangchi nimkechi dechi gi hemalera pingopchi me de dunta chi gi hema seda beuda soda trikang gi charji tsamni na lakadu for industries to plant the thing. Tezumbe samtsilu yubi sichu zomile de bikola gi kyumina kongi koram saja de yusi inru talepa nim chutam chamchi lansu seime. Digi shule koram matobachin tunke zoni ya ka jagob tuni mesishechi. De tenge lumbugi sumina jule jusu ngachare gyakhabna koram gi zoda tukan tsuni gi yubabsu tagob du seime. Janda nesi gi tunlu samten dolkar gi nyujudi shtoji gi dulen bewi. Pumtangi nankhe namdu thana lo sanphe de chekale gelchi gi namdu soya cha sunizum chi epime de namdu tha dinalo tari jake tani gi la so bewi ka ra yeble la de dubi ka le namdu sunalo dilba ma su chi ba suni me de zombe namdu thana lo dilba thenjil beni gi tenle gelchi ne se ka chami shiten thigi de ya halam dubni go hidido de namdui kelden lekhonda thiwachin pumthale gelchi gi namdu so phudil be chuni gi tenle thinkin yepchi chanyamra tadibedo seime Dari namdu tha di rinse meter chiktong nija de chili ke meru dari kilometer 6 de chi gi jake be karadu namdu tha jake tani gi la di duchi da shiba nale kochu yepta la dia chida chuba nalu judu chubirewa yeppe ime namdu tha debe jaketami dia namdu nalu dilba masu chichu di phudil be chubi thaplu I se shechi namdu digi mi jipchu baswi gi deksi yabal tene boda tete ani tuyu ani boda jabo da mi jipchu basuru mi chomgi wala ba muswela katuna jigi bete ati ro tap mi devala te ni achi chachi achi a bombe sotola mi terngap jabon chi achi mi chenga yonchi mi chogye ani chi te basube ni ngen solwe nam sem pentoni mela daru namdu tha di lokdira chinatani imda la disu be chawi kale khadul le de chu gi luncho chunalu namdu gi shapto chu ko chu chu se shechi de namdu tha jage da chinatani gi la dia jungi mangil ngitam saya nija shipchu de chitaji na kotin thap ime da mongpina da gelchi nam thanzuni gi chashi mapache gokap jaibal pomta da tepa bebu tele pomta da calcutta pomta da bangladesh ani gi gokap ki shani to ne da chata tutam na chi as bomb siwe chapchi se kachma so janna immigration no custom no so ani gokap ani lesha chugo bala the dulba tunzul besai thunkindi asian gompil ngi khangi mangil chapchor ngi tam saya chikja dukchu malam chi ta di chapdo yepta thunkindia halam dubni ko hedidu zotin gi la lu ngomara bumtalu nam gyun jashu chewi kap chisa gi la chu dechira be machuni digi thophodo yeppe ime namdu kelden la khung da tiwachin namdu tha dinalu gelchi gi namdu su phudil bechuni gi denle jungi chimi na chida chadam dele duksanam da sachi timden wazin gi iksachu shichuk benichira in ze shechi in ru shibju gi kablu namdu tha dinalu sachi netang le tendi namdu atr mato jemi namdu bomb chu cha mitsuni imbe thindidu de namdu kelden la khung gi kimina jungi kwejara nambachin kongi khatule shapto di sampelera ko chu chu se shechi janda nesugi denlu bumdale kipchugi nasul di string dandup gi tutik peu I
Gelyong chuche da namshi repeat wa da thiwachin tichi namja lo chapti ata da chepta masu chi chabon seime debole te wadi gi mi cholo chida tubale goba sinse temba te na sewi tenso beoime. Based on 20 class A stations, so we compared. Gelyung chuche da namshi rikpe te wagi khore shipchi gi nyinshu su puna khalube Gelyung namshi gi dezum tenge ba chobekab de lede khagi gopin chulu seju bedi yupi te te wadi da thibachin chirtangi chapda deshu gi chechu chilo chiktong gupju go dhule niktong khechi chi chungi nedigu shishadi teizime Tewadigi daushigiri chirtang lubewachin chapgi chedi millimeter chiktung nija dinchu dentu inru duchi chedi dewaya masu chiwoni imbe nyenta bedidu. Ta June, July, August, September mannalu ta ngachigi ani summer monsoon di focus pedalu ati chashu mam thuni me semi thunju bala dilatumbigi lamchini churi thuni delay dizumbe ngachigi saru thuni ngengkhadi da chachu mam themdalu thun si shunila Daro deshu gi cheya yasing juni imle mixel gi locho khatu gi sani chuna sendom da dewe tab madeu chuya yasing juni sumchi yupi me taushi June, July, August nalu tani deshu de ani ngachi cheda dimle achichi tosu samchibe ani onimbegi ngenta juin shunila ta ngachigi lothulu achire bupchabni dizumbe ta deshile la achichi mamra yobachi ngachi chukam jonigi ani ngekhatso yese shunila Dida chika par example chijung thorim lobdagi nyankha chuma phapni gi tenlu kurim chu nanggobe japnen beu ime Tsigi khatale bawachin ta ngachara kya khabna sum bawachin te chungwa shigi nale ta tsigi ngachara charchugi jigba ta namsame se me ta atada chepta asichi ta chesuzum jibe soi kurim de sul leshimbe tup anzum be bawachin charchu mandira beschuru te jigba de da sesara me jung sara no mes shuninda Gelyung chuche da namshi rikbe tewagi nyenta dia gelchi da lunchu gi nyenta tewa chuda Gelyung namshi gi nedi chule dadin chudu di zoyup ime Janda nesil gi denle punakha le janga doji gi nesil di pemasal din sringi dotikbeu in Tempu Dzongkha timgi densale chakam chekha penjo semi gergi mingom chi lo kurde be yubi nizu kemi gi thekha nyeba mebe tinche tendidu. The Timsung Gabagi penjo lo kore mide da ju Facebook GD zipinyo chapi sang lo kurde be yubi nizu kidi yubime. Tinche da tibachin penjo gi kore mide da junalu timi gi nidin su zewa mendo sime. De mase kogi timi nidin su memangi thadun lo imma tse kolu ka labnida samcha selden beni gi thobong yumi de lalin thabdi du sime. Deda chekha penjo gi timgi den salo gelin phiwi kap nahi chida ngabina lo nindang chudu gi ri to da mo lo sha yumi lo ki thi ko pelap de do te tinche da thi bachin shitse da ni se chawi ni che da thi di mingom di shipchi gi tuen le to da mo lo sha cho se me do jan de gi gel yong ngi khang gi le jep chu ni gi hikcha zuma zo yubi nye ba lo ten ta mi gi ko le ne sil ji patin be mi di penjo gi khore mi de da jina lu su di zipin yo chapi sang lo kur de be ri ye be me Dega khogi lejip su su bekap dewa yumi nge khangi ke chap thimi so lo yi sang chachele gi wi ni zu phoni gi ye ba pi bi se ji di zipin yo chapi sangi cheten be di ye pe ji di pe me de ya khogi timi da chi ba chin se ji di gi the kha thimsung ga ba gi ni zu ki di zipin yo chapi sang lo ta mi di zipin yo chapi sang da du kya yo nge khangi ko pen su ku thi di cheten be di ye pe me de situgi tijibe toke bemi tijidi Dzongkha timgi den sale chame dang de do digi shi le zipin yo chabi sangi penjugi yi sandi lo kurde be yubi ne dindi neba ya thabyo le timsung ga palo ta yubi me de tijidi na hi chi da chu shi ben lo timpu Dzongkha timgi den salo thoki be di yubi jandani sigi den lo gile dem gi ni shi pyo yi Gonur le khungi rochi changchi su zu shimle ge khapna lo Himalaya bi rochi gi rik nyam sung be ni ime digi ten lo tempo ye se pa lo be changchi so chong kha chu chapni da yemi thawlam soya tembi ga ra do
Gonor Detsengi, Paro da Timpu, Wandi Fotan da Punaka, Dele Tonsa da Bumtang Dzongkha Tsunale, Gakam Nankegi, Ruchi Chanchi gi Rik Ngoma Imbe Yichi Yemi, Ruchi Mo Kechi da Po Gazunu. Iro Gyulyong Ruchi Dzongkha Zinchong da Chene Tsezin Lerimgi, Detsen Gotip, Dunso Kile Dojigi, Lamina, Chene Te Michunigi Denlu, Ruchi Tsu Sansam Dzongkha Tsunale, Ba Mao Zishichi. Chanchisu Jobigi Rochigi Mebina Ninepugi Ewa Chinigila. Te chi ngachirigi ta chi ge khable rosi manzob chi ngachai nandi chabdu ansune poe lasi manjue ga se tanigi ya tönila ta kesi ansuru ngachai thumi chanchisu te ansune pu dewa kache mi mandobe tenso machin te ngacha ansu danzu beti Daru dunsu di da tiwachin gyakam nalu rochi gi rik lasha chi ra yiru chanchi gi rik di zopta jenda madobe yumilu ta di ngezin beni be yeze ime. Achai koto zumbo achi hema ngachiri gi na gyakapna gi chanchi su pura namchu di tongto be yuse me jobchi zume ma anibe ma pupti me ma la te ane boda tare na bagi chanchi ngachiri na timbu paru hala pata wachin te lalu namchu ma chonde du se shunila Te lagil digi rochi kade mama zunshim le gelyong ke din rik na tewa da chikha nyamjil be di rik chen gi jepsul su beni bedu rochi sochong kha di ani zumchi chapni ime lagil di da tiwachin rochi chu gi gonor semchin suni na pento do yeble rochi sochong kha di ya ngomara donsep gi misi chu gi denlu imbe shechi kesi katim chibe ro ngachiri mide na pa jumizu ro shiri go khulu pen thobe se bewachin te ai ngachiri gi chanchi pham na le te pinchu cho be zoni gi migilin la Sacha ekar chi de chi gi nalu chabni ime rochi sochung kha di do gya gi nangkhe tup chube rewa yebda dia zedu ngi tamsaya pheda chujil hapchi tanjina chabni ime te gelyong gi neche kha rochi gi jangkha chezin beni gi lerim di gi chida sumba nale dotu sense rochi chancham demi toncha sumchu so gul hapchi shakchi bechadi du janda neche gi denle something dolker gi inshu byo I Zerik di chirtang mi chanyam gi tenlo kha chober yebe kha diginalaya wampulu thopu mi so gi tenlo hengera kha chedo yeb iro khoncha chap gi se sobi zerik summi bi donglin chundi do iro druk paralympic sokpagi mixel gi shenyemi lobda sunale pha para gi zerik so go sudi yeble netang de juchi juni somchi yepime Mixil gi shen yubi gi lobra tsugi nalo para tseri kutsu di yusale chi di tsirang trampu dinding lobra barma nalo kutsu di to. Te wangbolo to pomi lobra tsugi tare para tseri hamba mado shi tse tsudo yubi ime. Para tsem tsugi dele chi di pocha se. Bolkoni gi tsem chi imda tsem di kudangbara gris lube kanti kholo chem yu kyo gumi tsugi tenlo kutsu no. Tizumbe lobra tsugi tsawa dedi volleyball tse tsuni imma tse goal ball da badminton tele blind football se mito damdi kaatse tsuya tse tsuni ime kubenchu da chiwachin tserik di tsule tendi lopchu tsu treten da dembe sha tsu se imma tse semkham da rikba phani luya pento jung se shechi 쯤기 톨레베 나저기 주기 라파니 안데 수디다 뱀바디 유레위라 네지디 마살레라 코나로 유미기 강일디 마살레라 자수가 소진 디디디디다 타데 소고야 데 아치라 하온라 데보다 공기도 코나기 미세나루 코나기 코나 아치리다 찹사 주니 베로데 다 카티 피미 베지 카티 피니 베로데 디좀베 람 아치리 주니 안춘나루디다 펜토디 유레위라 te lobranalo paratsim disu goden thap sunigi tele mixil sheingi leben dakbo chiloya jongdar supchino chokba digi mixil shein yubigi lobra sunalepa hemalera paratsim su gutsunigi chichab yub inro jongdar yubigi lebetsu meni digi pemmasube te mixil shein yubigi lobra sunalepa paratsim su gutsumi digi wangbulu thopodiumi lobro sulu pento jumbigi rawado 알루 코란 찌기찌대가 아니 제와 마음탑 베베 디기 아니 코란로 찌기찌로 차로 배수비기 아니 탑시지에 마루지라 임베스 아니보다 안에 좀 찜디디 땅 찌기 직당기 알루다 월 합베 코
공포 견진 술로 디송기 레림치 고진 탑베보다디 테나미스미 nga기 베와친데 달레파데 알루츠루디 주제 bomberon यसको चाहिँ एनर्जी कम्ती हस्पिटलबाट अनि हामीहरुको लुक्स यहाँ Nigi aludi nani digi shemi zombe tse matsuba yendi diong. Zhongsu gi bewachin ko lu nishu mini digi in se labde. In ru tim digi pento sudong. अन्त यो यसै लाटेर बस्न चाहिँ timdi dishimitsuila te druk paralympic chokbagi chule jusu para tsemdi su mixel shin yubigi lobra chanyamnal kutsuni chajido kya khabnal tare mixel shin yubigi lobra chopgi yub ime changrat nesul gi denlo tsirangle pema changgi nyeshu de chawanggi be pyuyi Dintani sijajugi lerimdi dechibe pisoi lerimdi shimagi dintana logdera pyu da chekha kutzambe jege karinche